lishonile mbukeli yemukela tindzaba tiqubuka bukhoma emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakulehaye nati lethamba imbili. All right, here is the suspect coming out now. Sesengetekile sibalo salababoshelwe kweba ematshe laligugu emtini Tsite ecaleni lelimbandzakanya lisekela lenhloko yemaphoyisa amasipala wekuruleni lelimisiwe Julius Mkhwanazi njengobe sekuboshwe Fakazi K. Mr. Karim seeks in-camera protection because he alleges that it is not possible for the postponement application sensibly to be heard in a manner that would separate information. Sicelo sekuhlehliswa kwekuvela kwasomabhizinisi wase-Northwest Suleiman Karim ngembi kwelikhomishana lamadlanga sekuhlelelwe ngalwesihlanu lotako mhla tingemashumi-24. Tinhlangothi temaphoyisa i-IPID ne-TRC babophe liphoyisa lemkhandlu wamasipala wekuruleni lelivume ngalafakazi K ekhomishaneni lamadlanga. Kuboshwa kwalo kulandzela kuvela ekhomishaneni lamadlanga lapho athi khona bekanebudlelwane nelisekela lemphathi walo masipala Julius Mkhwanazi. Mkhwanazi, Fakazi K nalabanye basolwa babukene nelicala legweba ematshe laligugu ekhaya lelithide ngesikhathi bayosesha. Kusolwa ukuthi inzengo yawo beyingu 14 million wemarandi. Kulinzeleke kuboshwe labanye madvude. All right, here is the suspect coming out now. This is the suspect who is coming out, and we do understand she's being taken to a police vehicle where she will be processed, of course. She's being taken into the vehicle now. All right. And I think at this particular stage we are able to say that this is Witness K. I think that's breaking news at this particular time. Witness K, who testified at the Madlanga Commission of Inquiry, speaking about the Precious Stones robbery. I-Action SA itshele bameli bayo ukuthi baphikisane nesinqumo lesithethwe maphoyisa eludzabeni lwekuqondzisa tigwegwe emaphoyisa lamabili lekungibo Major Jenene Wally Road na Henny Rikhotto. Lenhlangano ithi-ke ithuke yabamba wangendasi nayitfola ukuthi lamaphoyisa lamabili atfolwe anganacala nanoma ngabe-ke luphiko loluphenye emaphoyisa lwabatfola banemacala. Likhuluma nebetindzaba sihlalo walenhlangano Michael Beaumont nelilunga layo ePhalamende Lerato Ngobeni bathe banemibuto leminyende ngemiphumela yokucondzisa tigwegwe lamaphoyisa. Lamaphoyisa asolwa ngekungabiki lobugebengu nekusebenzisa tinsita talombutfo budlapha. Aphindze asolwe ngekufihla bufakazi eludzabeni lwekwebiwa kwemali yemadola eplazini lamengameli Cyril Ramaphosa iPhalaphala. The record of Ruda's disciplinary hearing is 4 pages long and Rikhotto's is 2 pages long. For a record of decision, this really raises the question, was a disciplinary hearing actually held at all? Because at the end of the day, what we know is that these were 2 matters investigated, including by the Public Protector and IPID, and there's no way that 6 pages in total can do justice to a proper disciplinary process that was required by the Public Protector. Umholi we-DA Geordin Hill Lewis uchaze simo setakhiwo ncandi eJozi njengaleso lezidlisa emahloni. Lo mholi we-DA apheleketelwa nguloyo logacele esikhundla sekuba ngusodolobha waleli dolobha Helen Zille nalobunye buholi besigodzi bahamba kuleli dolobha babuka simo setakhiwo ncandi ngaphambi kwalolukhetfo lolutako lwabohulumende basemakhaya. Idolobha laseJozi libonakala lisonzele ekuhlabeni ngaphansi ngeliphondo ngasetumalini nemnotho wehlako. Libukene nenkinga lenkulu ecekeleka phansi kwetakhiwo ncandi netakhamiti etinganetiseki netidzingo tato. Kepha-ke Gordon Hill Lewis uthi kumendeka kuphele nobe nini lokho. What we've seen here today is caused by years of neglect, failure to prioritize investment in basic infrastructure, and failure to spend money properly. And the consequences are plain for all to see, and not just in the smell and the huge river of sewage that we saw,
but also the consequences for jobs. Lo sodolopha wamasipala waseKapa losangumholi walelicembu kuvelonke uthi naye uke wabukana netakhe eKapa kuTekho Nqandi kepha uthi akusonzeli nakancane kuloko lakubona Jozi. The truly remarkable and disgraceful and unacceptable thing is that there is no plan to maintain it, to fix it, to upgrade it, not for months or even a year, but for years and years. Helen Zilelo umela iDA esikhundleni sesodolopha eJozi ugcizelele ukuthi lesimo singashintsha ngekukhetha kahle kwepolitiki elikhethweni lwenyanga yelweti. Umholi we-Freedom Front Plus Dr. Corne Melda uthi ke lenhlangano inelithemba lekuthi litawunyuka linani lebantfu labatawulimela kumasipala weKruger eMpumalanga Kapa nanobe sihlalo sinye kuye kuletine lukhethweni lwabohulumende betindzawo lolitako mhla 13 enyangeni yelweti. Melda bekakhuluma emhlanganweni eJeffreys Bay. Licembu le-Freedom Front Plus lihambele emasipala weKruger lapho linesihlalo sinye khona. Lenhlangano ithi seyinebalandzeli labanyenti kanti seyibatfolile nalabo labatawungenela tikhundla kulamawadi la15 kulo masipala. We would like election all by ourselves, but I'm realistic and I don't want to create an impression that is not realistic. I believe that Kruger will most likely end with a coalition government, and we intend to be part of that government. And at the moment we've got one seat, but I've got no doubt that we will grow substantially and we are working for the best that we can achieve. Mulda uthi lelicembu libuke kakhulu bantfu benkolo yebuKristu. See ourselves as a center-right political party that wants to go for traditional values, Christian values, family values, all those kind of things. And at the moment we see people from different communities joining the party and supporting that idea. I-Freedom Front Plus ilindzeleke kutsi yethule luhlu letetsembisi lokuticelela emavoti mhla tisi-5 enyangeni yeNyoni. Sicelo sekuhlehliswa kwekuvela kwasomabhizinisi wase-Northwest Suleiman Karim ngembiko likhomishana lamadlanga sekuhlelelwe ngalwesihlanu lotako mhla tinge-24. Bameli bakhe bafake lesicelo nakugabanca insimbi yesithathu ekuseni lamuhla lekholele ekutheni kubekwe ilanga lelisha. Kusenjalo inhleko ye-IDEC Advocate Andrea Johnson ubuyele emsebentini kulandzela kungena kwakhe kwakamuva esibhedlela lokwamisa kuvela kwakhe kuleli khomishana. Emalunga emphakathi setawulinza liviki kuva ukuthi ingabe ayilithola yini lithuba nobe cha lekuthi abone ivideo lekhombisa Suleiman Karim lothi akakulungele kuvela kukomishana amadlanga kancane kungaphili kahle emtimbeni athenga etolo thite eNtshonalanga Kapa. Lokuhlehliswa kutawulelelwa ngalesihlanu lotako kepha Karim ufuna ukuthi kulalelwe ngasese. Mr. Karim seeks in-camera protection because he alleges that it is not possible for the postponement application sensibly to be heard in a manner that would separate information, the disclosure of which would implicate Mr. Karim's fundamental rights to privacy and dignity, from any other information to be canvassed in the application. Kusenjalo Advocate Andrea Johnson we-IDEC ubuyele emsebentini emva kokungena esibhedlela ngemsombuluko. Sekuphume emasamanela amasha ekuthi avele kule komishana yamadlanga Johnson. As far as we are aware, she is no longer ill. There's no indication of that. And so I think you can expect that, and certainly, of course, the Commission needs to and wants to hear from her as soon as possible, hear her testimony and her responses to a whole range of serious issues. Umsebenzi wekomishana uyaqhubeka ngemsombuluko. Indvuna yetenhlalakahle Diana Pule ithi ke batawutfola tindlela letingcono tekutfutfukisa timphilo tebantfu baseDagga-Kral nemaphetselo njengobe babukene nebumatima bekutfola tidzingo ncanti. Pule bekakulendzawo lamuhla hola litsimba letisebenti tahulumende letiniketa ngetinsita letehlukene enkundleni yetemidlalo kantsi lolu hlelo luyingcenye yahulumende yekubungata lilanga lekutalwa la Nelson Mandela. Baphelele ngetinkani kuyotfola tidzingo ncanti labasonzetelwe tona yindvuna yelitiko letenhlalakahle. Ngothathela umntwana i-smart card ngoba ngizomthathela benganayo imali yokugibela nge-full class ngiyomthathela ingako ngoba baseduzane ngizomthathela. Bengize kwasasa so ngisizakele. Nalabahlala emaplazini batikhalele. Abakhona abantu basemaplazini ukuthi bathola ukusizakala bathola ama-transport azobaletha endaweni la kufanele basizakale khona. Tidzakamiva kweswelakala kwemisebenzi kukhulelwa kwebantfwana basebancane nekuhlukunyetwa kwalabadzala nguletinye tetingcinamba takulendzawo.
We have NPOs, we bring in the department with all its programs. We bring in the National Development Agency, we bring in SASSA. All of them, we bring them here so that they can come and train them, you know, on different skills. Wathembisile ke uhulumende kwenta ngcono. Uwemukelekile mbukele esigabeni sethu sesibili setindzaba na usanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Khumbula ke ukuthi letindzaba kuyatholakala futhi ngekuthi SABC tindzaba ku X, TikTok, Facebook, SABC Plus kanye na ku YouTube. Nasivakashele ezimakethe etimali sifuna ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Kuna Ephraim Mabilane kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Ephraim Angibonge Rebecca ngivusele umlaleli ngisho ukuthi langatlinzela ihlelweni lethuma embiteni namuhla emkhathini kwa6 na7 siyawuva ngekuvakasha kwendvuna yelitiko letenhlala kahle velonke eDynapole lobekavakashele kulesifundza seMpumalanga iDagagral. Siyawuphindze sive takamuva letitsinza lambo lebavele kunaleli komishani Madlanga njengoba namuhla kuye kwaboshwa loyele watiyonga Witness K. Ngibonge isikhathi sakho ngibuyele kuwe eJozi Rebecca. Sibonga kakhulu kuye Ephraim kanti ke etiyagoca atalamuhla asiphindze isihlangane ngalokutako letela amaleti tingensimbi yesikhombisa ngesizulu ungaphuthelwa simo selitulu nento zakhe mathebula ngemva kwetitolo inzambama akube ngulenhle ngwane. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla engwane lomuhla ngikusho ke gcwala umlomo ukuthi cishe ke libalele mobuka ke la cishe ke Impumalanga yelive kusihlwa namuhla kepha ke lumbonye ngemafu mawehlele kakhulu kade entshonalanga Kapa ngwane lomuhla kanti ke naselangeni lakusasa cubeke njalo nengibonye ngemafu kakhulu kade entshonalanga Kapa ngwane lomuhla kanti ke ikhona lenkungule lekhasa phasi kakhulu kade elangeni lasekuseni kakhulu kade lifunza ngwane lomuhla litselugwini nelive ngwane lomuhla kanti kuma sichubeka sibukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke la esifunza ke iGauteng ngwane lomuhla enzawo lethana nabo Pretoria lapha ku 24 pholile wehlele Johannesburg nga 22 kanjalo naseFernageni naseSprings ngalo lomuhla ngaye ke la 22 kanti ke sinyukela ke la isifunzeni Limpopo ngalo lomhlenzawo lethana nabo Musina liyashisa nga 30 kanti ke bobuka buphulukwana lapha ku 28 kanjalo naseTsanini eGiyani kuyashisa nasePhalaburo ngalo lomuhla ngaye ke la 31 kanti ke masehlela ke la esifunzeni Impumalanga nzawo lethana nabo Sikhukhuza lishisa likhipha umkhovetsheni nga 32 ngalo lomuhla Mpombela lifuthumela nga 28 kuyabanza iStanderton nga -1 kepha ke kuyobe lipholile ngesikhathi Ntsambama ngaye ke la 24 kanjalo naseCaroline ngwane lomuhla kanti ke lasifunza iKwaZulu Natal inzawo lethana ke la nabo Ulundi lapha ku 27 njengoba lifuthumela kanjalo naseRichards Bay wehleleke la iDurban njengoba lipholile nga 24 kanjalo nasePort Shepstone eKokstad ngolo lomuhla lapha kuyeke la 22 kanti ke sifunza iEastern Cape unzawo lethana nabo Malitswayi lapha ku 17 eMthatha 25 ku Composite lapha ku 21 kanti ke kwaNojoli lipholile ngolo lomuhla ngayeke la 22 kanti ke lasifunza iWestern Cape masibukanza lefana nabo Vredendal lapha ku 25 eCape Town 16 ngolo lomuhle kanzi ke mabukanza lefana nabo Riversdale lapha kuyeke la 20 lo usho ukuthi lipholile tinzawo letoke nabo George ngayeke la 19 ngolo lomuhle kanzi ke sifunza iNorthern Cape tinzawo lefana nabo Sutherland lipholile ngayeke la 19 kube kubanza ke ekseni ngayeke la 2 kanzi ke Uppington lapha ku 27 lifuthumele eDiangolo lomuhle lapha kuyeke la 20 kanzi ke Kimberley lapha kuyeke la 25 lokusho ukuthi lipholile kuleto nzawo letoke kanzi ke Free State Porterville mabukanza lefana nabo nobeke Porterville lapha ku -1 kanzi ke Webna lapha ku 1 kuyabanza kuleto nzawo letoke kanjalo nabo Fixburg ngayeke la -2 bo Kroonstad lipholile nga 22 ngalo lomuhle kanzi ke la sifunza
nobeke iNorthwest masibuka ndzawo letifana nabo Tosca lapha ku25 wehlele Vryburg nakhona lipholile kanjalo nakubo Taung ngwala lomuhle kanti ke naseRustenburg ngwala lomuhle lapha kuyeke la 26 lokusho ukuthi lipholile kuleto ndzawo Taung ngwala lomuhle kungakube ngikuphathele kona busuku abube ngilobuhle malangeni.